Premtobre Kasee na ubiso no na enenumre sister station Joy News womo the poison for good ebeba womo abono mu na mum efa galamsey tuo ene eho ensunsuan so boni ayenya se oman na irasu sasare donko ya na wochwe wie yeyi entemu yabona baso se PAV and Sound Communicator year 2023 Emmy Africa Awards wono ene ni team ena womodi akira na nyame adom abasbode se kosonkra ha nti wonko na chi wonko kumase owa ha yanya no yene ni di nkomo de afam be me na yama wutiri nkwa itiri dase woni utim no maya de pa yehu ni say na waje abasbode na efe pa but menya sure say na ebete sa David se oba bedu ba bia wadre na poison for good eno ye de na ye pesi yehu yo a cup poison for gold poison dey see na yet ase woodrow okay na galamsey na ye na nsuo na asai ahun se ankobra tano ko gidigidi asai no se nsuo nyina asai ye se me se fragmentum mu pena wo nsuo de eno ye na dia aka nyina ye hun nsuo maako biti se bisao nana bisao o samra boy important okay eno so na atikakra batoko na afo a na asai pa na saa niema ni nyina nsuo asai asase na ye tu agudie wo mu a de basoro no niema bi wo mu a yemfe ye ni hu a edi nya nti wo ho a bia wo kototo atache num koye niema nsuo no ebi rewura ba bi udi dua nuaba ne ade ye obi bi e friend heavy metals a chese eye awudru a ewa asase ma nyankopon de asie ne ye kofifi mapi nti ye tu agudie no ne dane asase na ni sa na basoro nsuo to a na hohoro bia kogu ye nsuo no nti ne ahunu se ahono no nyina no niema ewo mu no ekọ nipadua ma ebe hawo eno na na epese ye twe adwene siso nti ye ne omo ado asuko yie e wo saa niema num twetwe nkomo ya ye nhwehwemu akọ efom ehu omo a saa niema ne bia ma omo yare ahodo sebe kidney mu yare pregnant women fu ebinum kra awo mu no nhwehwemu a kire se enkola ye nwo mu no se mercury ana lead bi ko unipadua mu a ema omo bobia ne sesa nti ye ba wo nkola na ebi nsa eyensia enti na wo hwe saa documentary na ye de saa nkola na ye wo mu ne bia na ebi nsa yensia ebi nan yensia ebinum nan ne bi ni fi wo koko ene omo mfenum ne ade ni nyina no se mercury ni niema hwehwemu adanadi se enu bi ko nipadua mu a etimi ma omo ebobre no sesa de saa niema akora woni mhwe afi no oba wias no de yare na eba dada nti ebe hya se ebe ba time be no nwotwempa mu anwumre e wo Joy News okay ene nia wo behwe no yebeyi enkola ne bi a omo wuye omo maame no mantima wo omo wuye na owura sampene a oye doctor a wado suko ye osani manum eko papa ye nkola no na ohwehwe mu no hu se mercury cyanide ene lead ena na wo maame no na wutwa no mu a kyese ebi kwa akola no ama akola no wanyini yi ene ma omo de wu we mu Ghana so pa hehe mu na wo investigations no focus yo so far enkola no dodo na free baby ani anwa so bekwai bi freedom kwa ba ko freedom kwa na ba ko nso free western north ho na hwehwemu no ekodu e fa nkola saade na ayo mo no na menka we ntwa tro se bia wo ba bia wo hu se ya bobọ kios a ye she gold ye to gold wo ho na gold no ye de mercury na ye enti wo mo de ba galamsey fo on de ba wo mo de ja ehua no ama tutuo fitaa bi firi mu ba saa tutuo no mercury a friend vaporized mercury me bi ko nipadua ma ko mo jam direct eno timi mankola ebobra eyesa afi ma o yare o kidney ne o sawa ne ade na enya yare am just saying to omo ni wana nipa ne bi nim ebi so nim enso omo da so eye ye be wunti na ekuyen kakra nti ni aye poison for gold a ye ne omo yare ne bi ache omo atwetwe nkomo ye ne doctors atwetwe nkomo se na be ya wo so hu a obabo ma galamsey ye nyina ye tu ase me sure no team no so do it take how long na ma bedu he be se bosume be sensia de ye twa na mu nko a na muram saa nsuo ahodo ba bi eni hwa ye nkoe wow omo e de champagne tinsuo so se no e dane asase na ni wase de basoro e masa ne ma ye bobodi fransuo no ko ni nyina samre boy twifu kotoche potem wa twifu praso
de ba nyina no sa niam no koso wo fin ho eti ya kwa chiri yi pa na me hira mo woni team no adwuma na mo ye na nkoso amom ho ban because wo ye ni say ya wo no wo ya de papa no de affect no ai obetua wo se kalai obebo ni timu poso baby no ka say nipa bebre ho mani nye ho ene won ni selfish interest in ti sa sika obenya free na sika na sabe unyenya he na de kro ukura fa binsi o de say me dey twa hwa news nde we nkwa na ebe yo because I areho ti wada mo yemfa nsi ha na ye koso ma o tri nkwan so o team no enu se bebre wo akire yenso ye gina akire ho hwe da yenso ye wura mu bi ti ye da se